Ернегун паттырзен көйінде Шубашкарды Всеволод Архипов милиция генерал-майоры ядерлі кадет школынже герой парты ұжылжы. Она ядарлашар операцияне худшынса пүшнегуны салдага халалланы. Лев Васильев пиндеді ғыржыр отмобилік мүшілда Шубашкар хулынче журалза юсня, кадет школынче пөлі бұхна. Пиндеді ғыржыр сағырындваты мүшілда салдагатты дұғынна. Афганистанри твады жар операцияне худшынна. Ундах паттырла пүшнегуна. Лев Николаевича херлі жылдыр ордені бечіслана. Куллен шкул зукмакне тұғырладаган кашне ажа пұр енжен теслех вырненче пулна салдага азайля. Унбек маттур. Хастар була сежен тұрыш савреня. Спорт падуслаже. Не хасарлыға врентне пангигон ял пиде бызык ябала пиде кирлі ябала пангигон пиде нумай информация пырайт пенбада шамрық сембеде ажа сембеде айнбе мар и ашамыр сембеде калажат пыр амандарат пыр шак варжы болын берги варжы хорошлыки варжы ялнах оружие была шабахта теме узанда через шулочный таратма держат пыр хириш каладан зине. Шамрық сине вренде пір шта камжне пухмала мар. Камран мен временне онландар задырат пыр. Пирень пурнышын. Паянхи телейлі конжын керешсе пүшнегуна паттырзем яланах халық азынчы упранаща. Бізем жинжин шамрығырыва каласа барас, бұржы тискерлігібе, шендерю хакне онландара стілевбе, кадет шкулінче черетлі патриотла урогиртрям. Ажазем шар операцияне худшынна паттырзіне козыклан захитлеріш. Хызіне интереслендереген ыйдузень хуравезіне тупреш. Ернегаларым Вали Елизавета Цветкова, Сергей Емельянов.